Loron dia karena insira ya Timor-Leste no Railiur nebe acompanha live streaming agência Tatolipe. Hamutuk fale hohau Armandina Muniz iha programa entrevista exclusiva. Ba edição ohin ita sekulia konaba reflexão baloron konsulta popular badala ruanulu resing lima. Maluk sira hanesang ito hatene katak loron tolunulu fulan Agustu tinan rihungida atau sia nulu resing sia nudar loron referendum. Iha lorong neba povo Timor-Leste latau kodi hamrik fo votu no disidi ukun rasikan. Lihusi konsulta popular. Ia tinang ne Timor-Leste se comemora lorong konsulta popular badala ruanulo resing lima. Atau comemora lorong idane by di sang ohing ita sekulia ho di Hanoing Hikas lorong konsulta popular ho Senhor Vidal de Jesus Ria Kleman nudar representante Valentil iha Comissão Dame no Stabilidade Kalian Indonesia KPS Komisi Perdamaian dan Stabilitas. Aminia, bem-vindo no Loron dia ba Senhor Ria Kleman. Sim, obrigado. E bom tempo. Senhor, ita teni kata sudah detono Loron la Kleurtan, ita se comemora Loron Loron ita bolo dihan Loron konsulta popular badala ruanulo resing lima. O insa ita bot bel hak tuir ita bot bele representa Valentil maya Vila Laran ho di serviço ia ita bolo dian KPS nerasi bahia lorong konsulta popular momento na ba? Hanasone mola kita atuto ya hau representa KPS o representa Valentil mai tamai KPS mai be au si kualia ituan bakoto. Si. Ami Valentil iha perintermara na bane ami halau canar importante rua. Ida maka oho inimigo hadal sila nekilat, hodi aumenta tam ita nekilat. Ida seluk maka tem que organiza ita ne povo sira nebe iha Vila Laran atau tama iha organização clandestina. Tambah processo puno ida ne começa iha 81 a primeira conferência nacional, mas amatene muito bem que o kilat dit ita labele manan inimigo bot Indonesia ita labele manan. Tambah ida ne maka missão importante ida que a tua carga laku tem que organizar o povo nebe murisa muito com inimigo iha Vila. Tambah ne runi maka iha hawatania serviço iha 94 organização clandestina sirane iha município sirane hanesan estrutura ida claro para atu conduzir sirane laia. Tambah ne mak iha 94 hawata rasi hanesan sekretário região 3 forma estrutura iha manfahinian udi organiza Nurep, Selkom sirane, Subregião sirane, zona sirane, manfahinian hotu, hamuda kedas bahia salau soivada, odi organizamos Mantutu, município Mantutu, e odi organiza Nurep, Selkom sirane, Maito Subregião, ia 95, hau começa tão kali heileu, ia liquidoi, ia neba, itane responsável sira hanesan senhor Laletik sira, Bam hasuru malu ihana ba Senhor Odamata nebe mata jona sira bahasuru hau iha bitulau likidoi pode forma estrutura di dunia hotu iha 96 au tunte iha dili pode forma estrutura iha dili praticamente iha dili ne iha det na infeto dona lesu hau tu mai ma pode formatan Veracruz Cristo Rei Honurep Selkom sira iha dilaran toma. Hau subari vai ruida organiza ela Nurep Selkom ya ba. E depois ho apoio responsável sira Jose clandestina nian. Anesana irmão mandati am sempre cortena bebê, irmão folaran saludo folaran niam pulau mai, kodi organiza dilaran. Agora, objetivo organiza dilaran tambah saída, tambah kualiona konaba referendum.
quando ia com o referendo, seita la organiza itane povo, hatama ia organização clandestina, ne susarituan, siratua botane oensa. Atamba nema kita forma estrutura sira ia município sira ne hotu, bato aldeia, ihane Jose Rizal 4 nene mai todili hotu tiana, nebe itia garantia kata itane povo organizado, e sira quando babotane lá ia problema. Lá é problema. Nema ka ia dia 30 de agosto, itane povo rola decisão final, kata ita ukun rasikan, né? Maioria votava independência, ba ukun rasikan, e 25% ida maka vota contrário, né? Vota contrário. Nebe atu de handit kata puno ne atu perinte armada mesak moslamanam, clandestina mesak det moslamanam, perinte politika diplomatika mesak det moslamanam. Perinte tolo ne hamutu ohen loron ita ukunan. Ita ukunan. Kona ba misal nebe hausimu husi chefe estado maior atu representa Valentin mai turi ha KPS nema ka servisi da ketoran. Ne toran tamba amine ia lai lara nunca hetan bapa ni oin kala nunca hetan sabane sirene oin nebe hana sa buat poni da mai hau ia momento na mane situação de ketoran primeiro ami mai itania mau tahun mataru hana sa chefe estado maior netun mai hedili ne bulu hau bahasa Urania dan lain. Ita buat mak representa KPS, iya ne. Ia bila lah. Representa KPS lah representa Valentin, iya servisi KPS. KPS los. Então hau discorda, hau dan lain. Mau, ne situação ini ke difícil. Ne ita iya lai lara ne ba makit darpenti cuma hatu dua ante ne lahate ne sorti dia kita mur sorti ati bela mate. Então pronto, ne dan lain. Agora ihane oho cum nanti falo. Agora momento ne reunião ho mau botsanana indica cum nanti falo makatu representa Valentin mai KPS. Mai be cum nanti falo dan mai ne tinggi lori companhia atau maka kilat kala. Tambah idane maka estado maior dan lain. O como o mak organiza dele, o domina situação ya dele, dia o mak tama cum nanti falo ajudami ha ilara na ba ata pronto au simo kanari na ne au tamai KPS e tamai KPS ni serviço magne quando problema ia be corone ba o tem que to quando problema ruma ia komoro ne ba o tem que bato ia mi serviço ho polícia una metnia e homos polda sira representante ia KPS ne mai husi igreja católica nia mai husi organização inimigo niya mostama hotu TNI niya representante mo siya na ba polisi sira niya representante mo siya na ba posita niya maka maka representa Valentin na ba Jose CNRT Sinor Leandro Rizak ma representa CNRT Sinor Mahuno ho Saudoso Mahudo sira na Mateo Tona sira na ilo maka representa resistência mai serviço hotu ya KPS situação né toran itu mai be ami lahanu inda natu halai vale ka tahu ka lahanu inda mate mate per itu salva itane rai mate per itu salva itane povo ok tabela mate certo momento ida quando Plácido mate ya João Sokesira ohote be kora lori subati patuai no. Então ami coordena mai irane mak situação da tu atona ihane coordena mai no fim ami ba conversa itania companheiro João Soke ia be corana ba ami colhe a osira e momento ne quando Plácido mata ne yuriku carrega kila tatiru amnai hirane ya tasibu na ba KPS ne sede ni tasibu antau momento ba senhor mo na bahala ka awi na ba ami ba ka lemo te dilarane hodi estabiliza situação a calma situação antau pronto ami hane ba senhor Eurico carrega kila tatiru ami hoto tu halai lakon
saudusu polaran sira risikasa sira barbarak tu ramene halai lakonotu saudusu mahudo mnairu mak si hamri kelen ba amde irane atu tiru sene be mos pasensi dia larano ita hendit peranya tiru masa hareban ya la tiru anta hau pila ba kwali ho Eurico Guterres tadian we irmão Plácido Mateo agora está no para itabele ba convence irmão John Soke para o insight resolve situação idane e digiu e glória vai entrega a polícia uma vez anta pronto am nain tolo irmão Mohodo ho careta ida Eurico am nairu careta ida mas Eurico na erkin sini ela careta larang ila careta larang tesingba Momento muito com careta larang o insa senhor lah kami betira salah kami betira ba para tu be convence esclarece sira ia be corana ba convence sira hotu para atu lori John Soke ba polisi entregue polisi una vez ne para situação belah mateng ne belah mateng tambah quando momento acontonamento sira ia waimori ia mirtutu ia wadel gomo ia losana bane orientação se você membuat sanana comanda luta makanya la bele provoca buatida la bele halo buat rumah se ita estraga buat rumah ita ohomado que ita halo buat rumah então punune bele liutan paling 24 anos masih ya então hotu tu cumprir né ane maka bele ho ita ne família ka bele ho inimigo ho saída mas ita paciência de nebe pronto ami la tu irida ne am nain tolo to ba ya concentração be John Soke siro labar kirei be koran ba hautuni ya kareta auto bahasuru be John Soke John Soke hetanau ni hakat mai dadang hau mos ba dan John hau mai ne Eurico nai rumok mai to ai John tolo ke Eurico rahon jige ke Eurico mos pila kareta liu lai la consegue sur malo John Soke momento ni la consegue hau mahudo maka consegue assumir o John Soke, ba consegue convencer John Soke, pronto, kalane, lorai kona tokalan ami, lori John Soke bahaya, entregue polisi mana met, amba tote polisi mana met, bo tidak husebe American ini ya, dia kan kontak tu hela mambuat sanana, ia si Pinang, dia kontak tu hela, antau, lakliu ni entregue kali telepon ini mai hal. Nebe au kuali apa mambuat sanana husu berreaksi no ka be Plácido au dia mau to orang mas am tidak kuaten saya mak mai be ema hutu tu desconfia dan kata kita ni Allen John Soke maka sirani grupo mak ne sir mak antau John Soke hamri kela uni sore antau po telefon dan la mau jegli ta kuali ho itani Allen John Soke kuali apa John Soke deklara dan kata matene amma ko Plácido amma ko mas matene lulur ba subar helai fatu kahen ba hoira ne hotu pronto mambuat sanana kala kontakto amu filmin sakop kodi poti be osan 30 jutas rupiah 30 jutas rupiah entrega mai am nai hirane entrega ba mahudo mahuno hau amu filmin sakop pronto am lori osanne ba entrega ia comando itara osanne para atu assiste Plácido matene nini família penoan sira nebe am entrega ia Eurico Guterres am entrega tinia pronto ami acompanha matene pon mai haku ia rekoto amai ia rekoto situamos manas los situamanas tama bisinera putisira aitara sira barbarang mahari amene fui close nebe ami masa ami normal lah sampai baik se mas tapi dia iya lah baik ini ni Clara ni tato sa anta pronto hore Eurico bulu tantara ida nara Elias ema surkrait ni ne bolo Elias sama ida Elias otak matan bakatos nai hat ada ni mak tahu matan bami anta pronto ami hodi tawai punan ba matene hotu hakoi am pila keres bai direk na fatin hau mai hela keres ya ko irmão Polara ni mai habe koran ba hau para hela ina ba ne situação ida agora situação ida seluk maka
quando última campanha na Beita Halo, roto, inimigo começa a sunuma. Roto, inimigo começa a responder, se iramos halo campanha, responde, buat cerana roto, população halai roto, balu ba igreja, balu ba saiba poholeten siran balu baia una metne ba, pronto sira subaran sane. Agora mano ini sana, saya sirah lagi huta, agora saya mau katu babota. Ne pergunta sih dong. Makanya mau ne referendum sida kuala, sida kubota. Sim. Antau halum sa, am koordina malu tia, am koordina ho polisi una metira, irma mo hodu, hau, ho polisi una metira, am percorre ba fatin sira nebe itania populasan sirah lagi ba. Am tahu una mete esclarecer sira. Oh saya bawa rai lolong sira neba am tohin neba esclarecer sira tuun pila fale mai tuun te mai hot pronto urhalo votação. El orang 30 de agosto. 30 de agosto votação e hau ba vota ia lá. Paling sira balu kal vota duni basa sira yo ai muri neba ia mestutu neba oni bara kal vota kari. Mesau ba vota neba kali darua vota. Pronto ba vota te hoto situazione non è elite. Então, ikus posai resultado referendumnya. Posai dan akara rasakan hetan 75%, 25% na akara kamu tuh Indonesia. Iya ne situazione lah dia. Iya ne sira começa tiru mai, sira sunu masira ne ba mai. Hawate bapa bot ne, KPS ne bot nar bapa Joko, ne bulu hau atau ba hela ya tasibur ya seri KPS. Hau hari bama udah idane, hau ida ho katuas feri sira barak hela numa, hau luri idane ho tu bahaya KPS napa emanua mesak lusu deh buat mesak poeri tuan itu masalahnya, atau dan bapa na udah bapa, hau ya bekora tropikal. Mai beu hela o katuas feri sire na balu mama malus kita mai no tapui fali malus beni ya buat sirahan sana poer lah dia kina atau dia kliu hau ia continua na atau por apa ne hatana ba continua hela na saya hau mak momento ne mak hau bahia saya de KPS hau ni maluk mak firma ma huru lure ami hotu ba ema o hotia ka soela kon anta hau la ba referendum hoto sira posai resultado sira batiru amiha rekora tropika tiru ya ba ami sai pale hosi uma kotuk lori kalian magdidi kalian la sumuru saya muru kan kami sai la dia tama lori kalian magdidi anta tewe kalian sira na bakpila hotu hala sai skotuk am sai ba kotuk amba nam kari bahaya kampu larani de ba bai rui de ba pronta iya ba malukida dan nia família maka irmão rua antau nia loket ya be umane kalkulu ne palapone au sai ba suba te na ba cirres no maka ya la be rai na ba i foi bem que mati da mo si na ba antau milisi sira to ba hin ba be agora ohine mo barbara khlai mai ne baku te ne be maksira ne ka mate nai ne mo dan lai família maten inian atau mai hakui maten ne maksira mai hane masih luki dah laiha atau sira mahoto to halai babe la família mas darah halai ba tanis mate ida nebe tanis ida la família ne tanis barak liwena makasli wena ba lili hele ba ne atau milisi sira hate ke ba kanun ne ke atau sira fila dia perantu aguente na ba tokalan makami sai ami sai am sai toma direção ba dare Bahia dare amu Francisco Barreto nerona hau grupo hau nyan bahia na ba anta har ka jovem ida mai bulu hau hau ni grupo am sai ba kala nam to bahia misang ia dare to bahia na ba vamos si cintana let buat ida lalu rira anta amu hanu la dia kamu putilipa mai fah ba amu kanai dua nuru ida kana sane tak kali paidane balu ka luri antau ani iya ne ba to bahia dare dadar sanfali situasinya kumi samana sone iya diline masunu masirana barbara klos hanu nasane amu dia gliu ami
ami Sesan. sesan antam sesan husin ba am sai phoi da be tun mai be dare ni ne am sai te phole te nam tun te ba mota ba ya mota lar loro non antam pare ini kalan maka am sai pali be du tira ba sai na ba nam lere du tira nem ko sai ne ba to rai da ma bolu ortara ne tutu antam tumba estrada em estrada ida be bailiu ne am lawa am ba fali estrada ida be ba fali likidoi ni am to ihe likidoi em latan helai bobot iya ne ba ade ida ne kerja ke latan ayah ne milisi lamai to ihe ne ida antau haru ke am parte am kelatu sidan sane parte ne ba madrugada be 3 horas sane am hader am sai fali ne am sai paliane am batama ba itane população sireia fahisoi ne pertence be rimsiunya to hena ba ami hena ba sirahola kafe timba ami hantia am sai paliane bai kurus am ba to rihatu ihene ba am hasur malo kum nan takit sira kum nan sama sira am homutu ihena ba neve situação quando há momento situação da KPS ini ne difícil toran anasan be itani bidan ne bisi ke barakwane la paratu mate ne tamai je ini minggu ne liwan neve saida ida fali maka saudusu magodo nia emalori be uirantu bosok tenia emadan be uirantu mai be atu hasuru ini neve ilmu mahur kuali hau dan atu bahasuru irantu dan lai agar ata na makai na tiro na ita suno na uma cerna de kli ta sesona nia kal batu irpali bahasuru irantu aba makai na saat ilmu mahur yohen lor nyalako neve situação KPS ne agora ne difícil li pali situação sirave ami hilara ne Iahilaran ini minggu malam kam tiru malu bobar saya manobra mal tun saya e depois da rumah ini minggu buka ami iahilaran ba am tamate bilaran tama kalau itania organisasi clandestine fatpatene me tunona kalai tama hena ba ini minggu tama lebih bilaran pun am sai te bilaran ne situação anda sana ne be 30 de agosto ne momento na ba situação de que difícil Lili ba am sirne be ya KPS lili mas baitane povo sirne be numa ema su no balo ema oho situação sirne acontece e liho se ter o sacrifício bo tiran sanema kita pun tau punane nebe momento na au halai te sa ba riato am helai na ba to interpretu itania se Estado Mar e Marua com contato com Tigre Gastão jangan lah tular maka tuas tumba dili ane maka ne ho motor lori motori la batulah tung te mai dili ne mai hane ne internet makiane na kono senhor momento de ba ita ba fil kotuk momento de ba ia prosesso tomak balorong konsulta popular niang ne envolvimento ita bot serniang ho be hamutu ko unamet ne para tal preparação ne winsa ia momento ne bane preparação amnia ne missão amnia makida be akal masih tu sam quando milisi sira tudo malu ka oho itania jovem sira ka itania masirni amte kito para interme akal mate situação e hanesan eu de antiona susah itu mak pelase dumate ne maka problema ituan mas ami consegue resolve e depois sira população sira halai sira hal tung hal sadit população sira halai nam kari tung sai balu han se dia e ami coordena malu ba esclarecer itania população sira na mai hotu para vele halo votação ne itane maka ami halo ena ba e depois momento hau sai valir hau basuru itane mau alin siria palinti siria be ia be wai muri ne ba sirene ei katu aso sorti selai amone janono mationa masa der lai buat ne
semate la ia problema ne in questão maka itene povone ukunan itene nasaune ita liberta bidane mo ita cara. Senhor Riak, it momento ita mak representa Valentil mai Vila Laran. Sim. Primeiro ita bot oin kulia itu andet mebe hau kara ateni lutan expressão primeiro hasoro una met nomos sira husi be líder pro autonomia sarne oin sa momento na ba hasoro primeiro. Bem hasoro primeiro ami hasoro te kom nanti botira. Ia ema Indonesia kom nanti bot ama hasoro malu te honia nia fote osan Miami. Vai osan. Au simu kan nia osan 30 juta sidan sene. Fote osan pada au quando simu osan udah idane au simu ni mate makne wala. La explica bot ruma osan be ho valor bot ni explica bot trio fo osan mai hanasan be kal fo hanasan para ami hodi be so sabu truma lau mai hodi halo idane. Nebe osan idane pronto hau simu hau tau hela. Agora puno ne atul lure osan hal saida. Maganas. Neve pronto. Hodi cumpriam ni serviço ida behana sa mohena conta dao. Ami mo sasuru boti da ian marterne bahasuru hasuru malu hosira una metne boboterne mos ambahasuru hoto lihusir reunião depois hodi acalma a situação né papel comissão KPS nian makirahan sana. Deve pronto acalma a situação ba mai. Problema balu maka quando cria instabilidade ya município sira né. Tama KPS sira masih município masih ia hoto. Dalida ambava qualia konaba paz estabilidade ya Hotel Timor. Ambahin na ba, maparak yan na ba? Sira KPS sira ya município mas mai hoto. Qualia, anta bapa bote qualia harsane ni dala bapa ria kakak galau ni au bela qualia. Au hamri qualia maka ima baraka hare mai. Oh, afinal Valentil ya te Vila Laran nona. Ni encontro bot KPS ya. Encontro bot KPS ya. Ia makota dili ni. Ida fali maka quando sira bakurahun te bandeira senertenia. Bandeira rin sira bakurahun te. Iya be abo sabiarnia lisnere ne hasai bandira senerte yana ba ida ne maka sira começa sira hareba ma resistência na para kliwan sa sira começa manipulona sira la klira itara mai jano sira be manifestanti sira be saida ne hadau te trekida orsi de ida mai jano hadau tan kareta ida ya komoro orsi de ne be kora antau dan hadau kareta ni ami bahen losi tasi bune para hare kareta sir lalin maine kareta idane be mes nupin sira boso laos ke hadau sirane kareta i manifestação ni dane na hoto to hamri dilaran tama hamri tia atebe bapan soko ami atuhan midiamos la consegue ba putihan antau ma bapa bote bulu hau makululu hobe kapes maluk sirane yene ba am para demonstração besira marsa ne ampara tia ba putihan mai hani hane ba hudhan hani hane ba nebe momento ne ba ne itania masira be hamri koto ne sira quando hare Valentina sanami sira babai ne ba ne sira respeita sira lokedala buat na hoto mas problema ma quando qualia sira viva fali be viva Sanana, viva Timor-Leste, viva Riak, neba kau dah hilang mati orang. Neba usai ba kuali palkolete, au dia. Ita ni funu ne ami Valentil sire hilaran ne, am nunca sai kareta. Nebe ita funu ne laos tambah kareta. Neba husu ba ita bawa sira, se ita bawa sira balu makita hadau ba, aitara ne kareta kare, bisa merah putih sira ne kareta kare, di kliu entrega. Mas na realidade la hada guetir sira mo manipula guetne esclarece ira ne hotu te ya palcolete ne ba ema rio barau ne ba viva fali ba tim fala unirana ma ne sira bapa ne dan oi buat amakati ba kumai ne sira ba lo ha ne be momento ne kumisi sira na ami do depois sira bak para hoi ne sira ba bakuraham te ba bandir rin sira ne hotu ya lisner ne ba
Ne maka bahalotan konferensi imprensa ina ba, momento na ware Senhor Raziu Pereira Mosiana ba, Inês de Almeida, amo sira. Parece que amo Domingos Mabere, amo Firmino Jacob, ami hotu ya, ne ba. Halato konferensi imprensa hotu, ami tidak enam kali. Momento uhing temidian encontro KPS ninyi Hotel Timor. Saída mak senhor rea alerta ka fo mensagem encontro na ba. Mengira kuliah fo tempo betu pot kuliah. Makanya. Ne ba ne ami hasoro KPS toto ya Timor Laran tama mai te hotel ba. Antau bapa bote kuliah bahasa amos lah tene bahasa kala. Itania sinori na Eduardo Mainaro. Ne maklah hamatu ko Senhor Leandro Isaac, dia mak traduz itu anak dia halus. Anta bapak ni dan bapak dia kakak kuliah ada sih, aku balik kuliah. Ne maka aku kuliah aku jadi KPS ni serviço ni mesang ini atau cria paz damai. Quando problema é nebe ita tingki to resolve. Aku começa a kuliah hari Senin, sira balu hatene, oi papa, aku kata istan farda, maka hamri kuliah, anda baru kena boh, ya final Valentin maka mai kene ne. Nebe kuliah ida neba sira hoto, para tu estabiliza calma situação ia cada município sira ne. Orientação única, orientação aqui da cria paz, estabilidade ne. Kuliah basir, itla bel kuliah bocil kita sela bapa belo valita. Senhor, momento na ba ita tene kata ita bot representa Valentil e a KPS. E reta na ameaça, reta pressão makas. E o momento na ba ita bot sinti den au fili fale de tona ba larang au lakoi ne tamba au sinti au ni vida ne bene. O insa momento na ba entre normal, la sinti watira. La sinti watira, tama au piar ela ita ne povo. Hana sa wena conta. E na vense sta u hedile organização ita ne povo ne toma kre. Tama hutu ia organização kolan sini. Ate Koremil sira, tantara siri heno ama sa usubar helo masir latene. Ne kerja ke ita ne povune unidade metin e sira ne bem organizado. Tambane maka bapa sira bele saída masa. Audian saya sira au la lika bapa laran. Au ba saya esterita usubar população sira mak subar haune ne seguro liu. Agora o iene bapa laran auto kursiru ne ba ne Dalam itu beli matan paling dalam. Distansi lebih dok. Makanya distansi dok. Ne dok je khusus sidari. Ne be, ia ne bani hau lara bitela o ita ne pou ne be, ita organisasi lah. Ia ne ben seisen autu unte hedili tinan rua kana sana ia hedili. Podi organisasi was toba ia fatini da organisasi lah, ba ia fatini da organisasi lah. Ne be au piar meeting kata referendum masih temenan lah. Tambah ita ne pou ne be organisasi lah. Atau dia kata komento dia buat tidak tahu ne lain tiket itu. Lain. Nah ita sintu baitana dan sa mate tiona ne. Mate tiona. Ita tahan atau winsa atau mate mos makneona, la mate mos makneona. Nebe makida ne. Nebe momento ne ita ne mau ruak. Ne bolu hau, ne historian sana. Irmão ruak mos toma ia di tun mai hedi, hamus lahatene. Lahatene. Antau haruka mau kana, bahaya polaran uma. Dia polaran nairo site berservisu mau organisa. Site berservisu. Hameno hela dana katua sobe irmão polaran maigar dia fisik laiwa kuluh. Irmão ruak ila kuluh ne ba hela ba subar hela ba. Antau am fisik ba. Am fisik ba. Mau kana dan mau. Agora ne osidi katu kuliah jornalista. Au jahai. Hau ne be bo saída ne ba bo kuliah fale jornalista. Au le kompetensi ba ini ida. Se jornalista karak kuliah atau ba kuliah mau ruak o mau konis. Hau le ya buat tidak tambah hau ne maki ne. Ne lai. Estado Mayor Makaruka. Au Estado Mayor Haruka surat iya kala. Nah, orientasi saya urai lah tambah kartular. Audi kamu ministeri kalian teh mesti dah ni. Kita tu bahasa rumah lain ada beha baharis teh lah. Baharis dia. Baharis teh tu. Loke orang masa tamu bah kuartu ni. Jurnalis lah ya. Irmão ruak mu tau bah lain ni. Irmão ruak mu tau bah lain ni. Ada. Amnai dah aku malu dia. Kurang tamu. Ira ni mah neu entrega bah. Servisi dah KPS ni mah.
ne entrega mai hau, ne au diskutio ne au lai. Mau be au na falu makatama KPS agora mai vale KPS dia kan. Dia clio o dilino situação uma organização ne povo sirane o uma domina situação ne dia clio maktama. Falu dia ne ba para ajudar. Atau akar kala ko itane bo taru kali tem que tu. Simu de tona. Senhor, onsa ia momento ne ba diferença ideia entre be pro independência no pro integração sira liliu ia itabot ni serviço ne rasi ia KPS ne lá. Hanasan be pro independência, pro integração. Ami ne ba ia mos representante TNI sira, polícia sira ia KPS. Representante pro autonomia sira masih KPS. Au ia na bana usau kau conhece mak Florentino Sarmento. Ema mantutu ka la klubar ida mana. Au conhece mak ini. Asiran representa José ida be integração no foi tama ini kala. Anta pronto. Momento Eurico carrega aquilo, sira ba sira ho to pro autonomia sira mas sarai ho to. Irmão ho ram na mesa kam beri kelen ba. Agora sira halai Florentino Sarmento ninia be escolta pode falar uni pasta o realai a uni escolta pode falar be Florentino Sarmento nia pasta pode halai pode halai então nairo hamri kana be tiru ba porque dia mate laro na karko maknela mas raine luli e maromak mos bot então la halu batira fila ba aku le fale honia irmão be ita tu akar kala ko tem que ba conversa do João Soque lalu João Soque ne grupo mako Plácido então au conversa tenen sana ne dan pronto ta ita ba aba irmão mo do ho careta ida amna iro saya ni careta oh ina beri apa te ke bahasa iya bahasa ina ni hari 15 na paklatan na careta ne anta amna te sigba au tuno au dan companheiro João Soque, hau maine ho Eurico makne. Ni al konta tolo ke Eurico ni na namun sai ho Eurico fila careta liu. Hau mau hodo makam tamba. Esclarecer João Soque, kualiah João Soque, oni guru pusirane, pronto sirahatan. João Soque mai hamu tuan am bahasuru namet, polisi namet, pa ya ba. Ne makan sa ne konta, mambo sanana telefone ba liu si malai metane entrega fali be telefone mai hau kualia mau nian be riak saya mau ko be Plácido aten mau to agora nem lá tem ida ema desconfia de italiano João Soque maka sirene grupo mako ne be italiano tu hamrike la unisore ne au ka telefone foto bania nia kualia ho be mau sanana fusu be ne dan da mako ho be lori wasu barhela patua ne mo da desanu baputi mate ni patua. Senhor, momento no ba ita bot ni hare ita belah teni kata envolvimento ka contribuição si tenia juventude lorico aswain sira lili juventude resistência sira onsa ita bot ni hare kona besar ni contribuição contribuição sira ni hansane sira bar klaho sira bar kamu to hau hau tunmos sira mos enwa hau sai mos sira sai nunehela ia momento ida besir tiru amine sira quase ato sira kamu to hau sai ba balik. Agora, e momento ne bane, situação manas ne, agora ne sila itane responsável sila sa mandati sila ne, sila silo kira bane halai ulu. Mandati sila halai ulu te bai habe, dare ne ba. Agora ami ya fali be, am tuir ba, depois de referendo, depois de posai resultado ne, am tuir ba mas sila ya dare ne ba. Sila ya dare ne ba. Sira ne organização resistência sira barak maka saya hotu badare sira hela dare ami saiba ema tiru be ami mahana sa uhina konta kalam kam sai am saiba ia be pertamina be hali hun larang ne saiba ne railor ni kelas anto ko am hakat saiba railor ne bahasur irmawi teuku hauni bisa hotan be João Alves mati tiada. Sirna itu ini apa? Ini bagus hai. Ini hal paling saya ini bisiklet ini melalai. Sira, tahu kan lah. Sira ini kalau komponen di puno dia kelima deh. Ita sayuan.
Nebe ami barbara kini am saya itu saya barai lol han mos laya. Bai solon tanan di. Antau kalan sirnai ruai da mai nau be fosi ha. Sidar lara lori fali saya ba am tin ba mi han. Dadar san maka informasi am kal to be. Itanya am Francisco Barreto ne haru ka keda grupo ida mai hinam am saya ba am to bai hemisa. Am to bai. Nema ko ina konta nya potili pasirne pahay ba mi hoditaka iya na ba mas dadersan ni sang saifali dadersan lai lorai dadersan to 5 horas sana nam saifali am tingkil laukalang kale ne ba am sai te ba poho ida be dari niniane tung pali ba mota na tung ba mota ham dio ne be situ samo gine punu ne han sare dulu tambah ami helar hansa ne urihan hansa serviço importante rua ne am halo makne ida maka oho ini miu hadal nikila também tani tania ida mak tem hakara kala ko ting organize tene po ne be organiza povo ida ne começa quedas base da po raune ami ya kabla ke ne wane ia 80 78 mai to 79 ini am começa a organizar na população tira hoje mau siga dari sirane hoje manfaat ini am começa a organizar e depois família sirbe amni família sirbe mau suar halami ba mai organização clandestina ne primeiro li hoje família li que hoje família ma começa a larga itu to município itu bela organizar hotu e mai to nacional anebe importante tambah solusi ba itane puno ne makida referendum antau hakar kala ko tinko organizasi no po ne para bele tuir orientações beita fo e bele babota ba ukurasikan Senhor, husi história nebe makita bo trasik ihalaran involve rasik ihalaran oinsa agora dang atutama na batinan aruanulo resing lima la kleortan ini história ne itabot balaktuir ni valor ba itane oinsa. Beh, ne valor storici ne hoto hala parte itane puno. Puno ia ma historia. Storici ne hoto to agora ne valor maka ita ukurasikan. I papel palinti ciranian makirane ida ita puno ita liberta ita nasam. Mai be povo ne ita liberta. Nema ami ida rua nebe sei morisela bele katua sonomes sei hana paten vontade para tu serviço ba raida ne serviço ba itane ne povo ne atu bele hadia itane povo ne moris agora kona ba povo ne atu hitan dia kat ne responsabilidade governo ne governo tambah itania governo, itania parlamento, itania presidente, itania tribunal, organ de soberania hat nema kahanesan hamutu atau pohanen bobalo halon sapar itabele desenvolve o itabele hadia itane povene memoris neve ne questão ita hutu preocupa agora quando vai missão panintininia makina missão panintininia makida assegura paz, estabilidade social e bele participamos e desenvolvimento ne lei qualiqueras atamba ne maka ami sira ne be katuação sei morisela tem que serviço né serviço ne mana sanu hau puno outro ba deputado e depois deputado outro dia mai vale hansa presidente conselho nacional dos combatentes sirane nebe missão sirane hansa serviço sirane sida kuramata ita quando ia kibi truma ita bela halo buat rumah dia kebaikane povo praticamente ami grupo ida husi região 3 ou 4 ami hari universidade para itane povo sirane bele wan sira la heta na sese mai di kari sira bele sekolah henwa buat sira hansa ita halone tuiritan kibit nebe iya hana sadara ka agora hau makana sa presidente administração do CCLN então tinggi halo insa para hakar kalako tinggi investe fundu nebe ita kriatiana
atau de handis kata tohe lagoran ita osan fundo nebe criani dia 45 milhões de ano. Nebe primeiro objetivo que ita tu hari banco, hari banco e depois ita bele halamos investimento e are balo. Nebe amimos la toba, la duku, ami sempre quali hoita ne governo, coordena hoita ne governo, hoita ne ministro sira, saída maka conselho bele halo, coordena sira para tambah orang mata principal maki da governo. Ita tu khusus rai rumah ka, ita tu halo saída ne tinggi lisensa ne mai husi governo ne. Ne maki kita bele halo. Nebe neste momento nami halo pedido para ministério Justiça e agora a mim harete rai de Los Palos e 600 hectares e a manfai 400 hectares e a Manatutu 400 hectares, a Zumalai parece que 1000 e tal hectares a tu hal nata so. Nebe a minha cooperação, Hotel Consel, a minha cooperação Mandiri, tamu osan veterano Raya Mandiri, Raya Beri, ho Benzeteli. Nebe Benzeteli ho Beri maka halo kredit itu nebe teram sira ba kredit ya naba Mandiri mak sira po kredit mai be sira po ditalar pendara na amne ekipa bahare te karau hakia karau ya jog ja neba hakia karau ya bale neba nebe ami husurai sira ne para ida tu investe ya pecuária hakia kanema ida at investe ya agricultura halo tos al natar sirane bele kuda modo boterne nebe osane ne amhanin sane se ita investe iha hotel bobot ita nia inaraman katua sira kabala lipane la bele mai serviço hotel ne precisa mas hatais mos calça sapato vestido bele mai serviço hotel anto ita investe ya are sirane ba para ita bele fomo serviço ba ita ni katua sira kabala lipane sira ne susarine bisi kira ba sira bele hetan buat rumah Jose dan ba ne maka ami agora pera fato ba quando vai investimento ni tambah tua cara que la coi tenga investe tambah cria una fundo de investimento. Senhor, itare kata politika de agora nemos tem que hasai povo sim mukit no kiak. Unsa sai demi kita bota tu dihamba governo dene também tá tendo agora ada um problema ne bem sensitivo que problema ne bem sempre acontece hanesan falta imoro e educação nian nomos falta mestre nomos problema lubuk ne bem makiha. Ne ahone asane kona ba saúde ni ema para colia dana imuruk lai dal rumah sira bahalo tratamento imuruk lai baso safala imuruk dia patenselo buat sancer no hoto kona ba saúde mas hasai bara buat cerne e depois si lo que fali concurso ida sir neve makliu na sira ne hoto ne responsabilidade governo responsabilidade governo neve ami dudar conselho ami misalnya ami serviço ne lahalai bai ba hanesan dificuldade rumah kau itane pu sira hetan problema rumah ami sempre fohane ba governo ili ba ministério be competente ba atividade ora de facto los duli ia hospital ne bane barak maklamenta ba consultatia e depois dan doutor sira harus ko fali sira ba sosai muro buat sancer ne neve esforço ida tu cria hospitalidade digno dia tohe lavoramos sidau agora tem muito bem que itania mora sirne quando bara kona iha ona antau babi big maklasi ban bahia Singapura hospital de Singapura bahia hospital Malaysia Indonesia e depois ita quando haredi dia ida moras ne ba sempre lure manai rua todo acompanha agora nai rua tolo né estado gastawasan mos banai rua tolo né e depois va toba party no hotel sai avião buat cerne outro gasto uma casa no sangue kita lahari hospitalidade como deve ser e timor né qualidade dia doutores especialistas cerne ia buat cerne outro itane mora cerne ba di dia ne ba duke batasi balu quando batasi bali ita casta o sambarakli duke ita tu cria hospitalidade como deve ser doutor especialista sira equipamento de outro né o bratili
Mas tahu hela agora. Lá tem também problema saída mau tahu hela agora tidak ia hospital tidak como deve ser. Agora você ami veterano siram tenta hela ia companhia balu mai koleh ami tambah am sarai hektar sana sehat balu mai hareti am lori hareti raine balu jangan be ijane tabele hari hospital. Por exemplo, pendrau sira mai husi Sri Lanka. Amba hareti raine ba jangan atu investe ia hospital. Nebe amde rai makne saya itu bawa sira saya pronto investe. Tecnicamente itu benar korena. Mesak tawasan mos dia ami tawasan itu ani tamutuk mos dia irai no mos anian nebe satu investe ini am pronto para simuri. Nebe sira bahare terai pendara com a hala apresentação e sira pilite. Nebe ia balung pali Dr. Jose Malaysia mayane ami ba kuliahnya lumai tiam si asina te memoram kita. So kanya karak lili maka hadiah hospital lahane. Hadiah hospital lahane. E depois ami tawasan popone dan ami tahu 5 milhões, sira 3 milhões atau hadiah hospital lahane. Equipamento saída de mai hoto e doutor especialista sirna mai hoto. Mai be ia tina ia oitavo governo na apresenta buat bibik como dalan lain vamos parte. Dan dalan lain. Ya bang parat ya. Agora ulu ia ami hanuin atu hari bangko. Mas agora ni dokumento am submete jawatona. Ne bahindit para bangkunya tu habe. Quando banco americano ia atividade kikon serene ita bela halau. Ia neste momento am coopera halo hotel Telkomsel. Silen security torre sino barang mo sila entrega na Miami. Mandiri mo si entrega na segurança Miami. Aku até a meaçatan banco sirne. Aku jadi imu saya pax, hove warna mor sirane. Aku sir tahu nyosan hira makin banco. Dan la tahu ila. Hantang amak tahu am nyosan dia kli amak kar segurança. Agora im fau fale baila ba imu entrega. Im la koi am potem no sa rai banco sir. Leve sir entrega. Senhor, ikusliu ita husikala mensagem para orang konsulta popular tatani katak 30 de agosto agora tama na batinan Ronulo Racing Lima itanya mensagem ba itanya povo sira. Bem, a mensagem é sana. Ita qual 30 de agosto ida be. Ia punularane situação de que difícil. Terus, mate barak, terus, uma barak é masuno. Situação de dekat. Mas be 30 de agosto ida be atu celebra agora né ihara dia kona ihara buat tu dia aquela red nebe a husuba itane jovem sira vai itane povo tem que halo reflexão vai loro ni debe momento be ia punularan ita hutu bota ita hutu bota rame bota homate bota kilat be sehela itane koto sa sanse inimigo haliu hela mas agora hakmate husuba itane jovem sira povo toma atu hare tuir dame tuirita itania asuain paling kira tuirita povo sirne mahal parte resistência né tem que lá tuirita né unidade tem que dia corona malu pier malu e lá vem cria estabilidade itane maka e agora ia tan itania amo papa mo satu mai visita né vai husu vaso mentira itane masrani ema maromax neoan itahoto rona itane boa tira coopera o estado para itabele simu itani amo papa mai ne uluk itani amo papa mai amo papa ida uluk ne mai visita tastolo e quando ni rei rai da Timor Leste tastolo ne banes sinal katak itabele ukuna reconhece Timor ne ukun rasikan nebe você itania ulum bo tira anasan itane santidade tira mai visita itane ne hal parte ba situação nebe ulu kita pun sira mos apoia ita makasa ne sama nasan barbara ka apoia ita mo todo kunal tambane tinggal respeita ita na papa mai gari ita hoto rona amo sira rona itu rar sira para halo situação ne hakmate oke ne kaparte teres dia dali datang a minha obrigada ba senhor ni presença mai na ya ministério agência Tatolipe dali datang a minha obrigada nada dia obrigado ba telespectadores sirne be hare kare
Aunia, bom dia baito watcher. Maluk sira idane maka rohang noninin husi programa entrevista eksklusiva ba Ohin Loron. Hawar Mendina Muniz hamutu ko equipa produção ba Ohin Loron. Hato obrigada no adeus.